Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umuna pasat ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Isargan mo ti bas. Hold up na ito eh. Wen boss. Kita juamin na kiti alas kan kwarta tayo. Tara sa inyo. Kasyan na kami kumako! Awanan ti adu pa yaso. Kartingan nyo! Itaglo na kita alas kan kwarta tayo. Nudiyo kaya ti may tulan iti na ito atao. Tara sa inyo! Apay akasta tila nga masimangpet, Imelda. Kasla na po kawan kay tidak kilagatan. Ay, talaga adak kalagatan tinaabak kanya kiti pagsusugalan. Malas. Imelda. Apay nga katawa ka, Braulio. At ka din nakakatkatawa itimbaga. Awan, Imelda. Di ka madanagang tagsublimot lakin ka dagiti awak mo. Anyat kayat mo asawon, Braulio. Apaman, ngagbaligi dagiti imbon ko, ngagdiskitar iti kwarta. Ikan ka iti pagsugal mo. Anya? Uray mano. Aguma ka ngagsugal, Imelda. Mabit lang takasaritag tumawawag iti cellphone ko. Mabit lang. Baligi manen tinarami tiyo. Talaga, amapang namnaman kayo kinisaryo. Inaramid mi ti amin, Warden. Nakatsamba kami. Gaputado ti kwarta dagiti hinoldap mi. San laday ta? Adumot dagiti alahas. Nasayat. Naragsak manen ti grupo gapu iti dayta. Hala, saan narumbang agbayag kayo dito'y hideout? Agsubli kayo na di pagbaludan. Amoyon teramidan nyo. Umunag kayo iti limod na pagnaan, ngagturong iti pagbaludan. Warden. Siyak ti magamuka na kayo. Gaputa siyak ti ari iti pagbaludan. Maramid ko ti kayat ko. Mabalin kayo nga irwar itan yaman niya oras. Oh, ada pasarabo mi kada kayo. 5 ka ti sigarilyo. Oh. Adios! Saan laday tati maramanan nyo? Basta awan ti agi pulpulong iti aramidan mi, ha? Mayor! Mangnamnama kayo! Babae, kumatitinjo ka na kami! Na kayo na talaga. Ayun, sa bagay, mawatan kayo. Nabayag mo na di kay nakapros iti napinta sa babay. Ngayon di ka madanagan. Sakti makamo ka na kayo. Yan kami, Mayor! Iyo. Dakil mo agad at tinaholdap ta. Ang kurang at dyan ni Warden na bingay ko. Di ka madanagan sa Rio. At da sumaruno at target tayo. Pacheck. Dakdakkel to titid na. Nga day ta. Urayin ta lang ti baga ni Warden. Kasarita na pa yung umuna ti lookout tayo. Ag-hold up ta ka di manan? Saan? Naistorya nga minin ni Warden ti may papan iti next target. Diyak lang mo sigurado. Engem, bangko ti serkan tayo. Dahil tati kay Pupio. Sigurado adak kwarta ti involved kita. Talaga? Ngamnas ka na maplano na yung bagday ta. Ta narigaten. Amangan no mabulilyaso ti amin. Bilibak at talaga ka ni Warden. Lighter mo, lighter! Alaing, ako muna.
Adu, ti koneksyon na anangangato nga opisyal. Ket, mayran-ranod damat iti kita ni Warden. Agasan? May salasaw ni Warden kadag iti jail guards. Abtong palda na dagos. Kasano? Mabuting dakan ko na. Kasalamat lakan ka at trusty iti dayto apagbaludan. Ibaon na kapay amapan nagmarket. Ba nagakay-kayat ko mapiyo? Hala, urayan taman ti signal manipod kini Warden. Rumwartan tumaneng dito'y Zelda 2. Wempyo! Jaryo, madam! Sir, gumatang kayo. Ni Warden tinagsarting iti batok ko. Agdaman na masapol na kanyak. Barbara! Si kamat gayang Warden. Oh, ato iti bingay mo. Iti panag-hold up dapyo kan saryo ti pas. Agyaman ako, Warden. Sumurot ka kanyak iti papanak a restaurant. Isarampay lang ti pwestom. Tabang napatag nga ibagakan kay dyan. Napanan ni Warden. Isarak pa'y lang ti pagtagilakwak iti pagiwanak. Sana ba taamok ti pang surutak kan kwa na. Nalpasan ti misa. Oraya kun dito'y sango ti simbaan ni Sir Leonardo Falcon. Dito'y ngamin ti imbagak apagkitaan ni. Nah, aday tamit gaya man. Bebot, lumugan kan. Wan, sir! Kumusta, Bebot? Sir, no siyak ti kumustam. Okay ak lang. Ngam no ti maipapan iti crime rate dito'y nga ili. Nangatulat ta Wen, amok data Bebot. Isut tinaitod kanya kita misyon. Sir, isardeng mo iti dayta abanda ti kotse. At daladagasak abanag. Sige, Sir, di kan bumaba iti kotse. Mabiitak lang. Kumusta? Di ipaparamid ko ken ka, Barbara. Warden, diyaman sa abang ko dito ini. Nalakala asar kan. Gapot agkurkurang da iti security guard. Kasanuan ay baganti kasta. Sukik iti dyaryo di may sa security guard, Warden. Nasa una kanyak nga agkurkurang da iti kakadwa. Kanawan pa'y tinaikapat a CCTV camera iti bangko. Kasta ka di. Warden. Iso lang ang ti maibagak kada kayo. Hala, panunute ka na imbagday ta na ibagam. Ken, naske na masurvey day dialogar. Tapno amok teramide ka plano no kasano di panaglibas. Warden, Ala, ituloy mong timangan. Kalpasan na, agwanawan ka iti asidag day tsayab bangko. Warden. Kat, no anyaman ti mapaliw mo, awagan na katagos. Dito'y mismo tinagsar dengan tibas ana hold up, sir. naigulis pa'y dita kalsada ti pilid tibas. Wan, sir. Damag ko pa'y adwala ang tinag-hold up. Anya? Wan, sir. Nalaing mo't dagiti hold upper. Naala da dagiti nababalor nga alahas kanda dumapay ang napapatag abanag. Sir, adda pa'y pinatay da amay sa kadagiti pasahero ti bus. Balik bayan. Dagiti awanan bayin. Manipod ida. Awan pa'y laang lead dagiti otoridad. No sino dagiti nag-hold up, sir. Bebot,
Masapol ko titulo mo. Si kalaang ti mapagtalkak. Sir, nabayagan at trabaho ti kastoy. Mangnamnama kayo iti tulong ko. Ikandak iti naan-anay akan ito. Tapno makakalapak iti napintas nga impormasyon. Wen bebot. Kabisadok da ito nga ili. Kan adumat dagiti amok amabalin a pagdamagan. Agan anad kalaing. Sana bane. Taddaak lang iti likodan. Agyamanak, sir. Kas may nga aset. Nasken ti panaganad bebot. Ay, dagitawan ng bain at taga-silda sa ko. Isuda man ang tiaga apa. Yo, kahit ko ti makibiyang ti laban da. Saan? Ti mayor ti silda 5 ti makamo kadakwana namang disiplina. Isu adi ka makibiyang. Dandag iti jail guards. Dagiti awanan bain. Kawanan ba yun? Masakitan damot lagayam no mabatuta da. Sino? Tinangidaulo ka na kayo, tapno mangriribok dito pagbalutan. Ulitak! Sino? Tinangidaulo ka na kayo, tapno mangriribok dito pagbalutan. Warden. Talaga nga, panagsaw ka na kayo. Hala, iti nga rod Bartolina ti papalanyon eh. Warden, ni Mark Mulag ti nagrugay. Tinakaw na di arak may. Anya, amoy umatan ti paganorotak. Jak kayat ti kasta adar ti tao. Warden. Jak kayat! Warden, pinayabanda ka no? Wen, Pio. Jak kayat ti agtatakaw dito pagbaludan nga iturayak. Iswapo kawin yun ni Mark. Warden, Kinasarita kon dagiti mapagtalkan a jail guards. Irwaryo day tao kat patayin yon. ariglado, Warden. Ngem, agosar kayo ti sabali alugan, day awan plaka na. Sana bali, tarabii, ti panangipatong palilo ti amin. Ibaleng iyo ti bangkay na iti sabali a lugar. Nawatam. Wen Warden, da kamin ti makamo iti dayja a Mark nga agtatakaw. Saryo, urayan tayo langan ti umno nga oras. Irwar tayo ni Mark. Ano? Abe kas tatisem mo, Saryo. Bilibak mo ka ni Warden, ah. Abe na ibagam ti kasta. Galit sa kapwa magnanakaw ako nada. Oy, tangiwat mo. Amang ano da makangagkan ka dito salda. Sigamat piyo. Nasa uklang man. Talaga tuso ni Warden, ah. Well, iso nga annadam tangiwat mo. Ha? Pinayapayan na tanjay kadwa tayo at jail guard. Naplanon ti amin. Nalukatanan jarayas ngayon ni Makmulag. Serkeklangan apatayan sa tayo ibulang tibangkay na. Ala, umay ka, Saryo. Saga. Lokatam ta compartment. Hala, may ka. Pagkatan ta. Sige. Itinagtan ti bangkay ni Mark dita deraas. Sige. May ka. Nadagsan mo ti loko. Dito yan. Sige. Sige. May isa, dua, talo. Oh my God. Darasam, agsublitan iti kotse.
Sige, pagandar mo't lang tinungan. Yo, naglaka lang ti pumatay. Maragsakan laki din ni Warden tanatayan ti kabusor na tao. Wan saryo. Iso ano kaya tayo pa iti agbyag itinapawat? Surutan tayo latta, ti pagayatan na. Sir, medyo narabyan tayo itinapanan tayo a lugar Wan bebot, sawaran ta dati nga ini. Nalawan mo't ganti Ariana. Sir, dabak nang dito nga ili. Ngam, nangato ti crime rate ditoy. Bebot, ha? Ti masabat ta alugan. Nakapatinga. Mapura raket ti silaw na. Kabigag ti manibela. Sir! Dandan na! Dagitawan ng bain. Kaslako ko adam at ti kalsada. Ta nakapating na tinugan da. Imbaglaki din ta nakabig ko ti manibela. Wanya rod. Sir, kasla mailasin ko jay lalaki anang pukaw kadata Anya? Ay, jak lang masigurado, sir. Kalat ngamin ti pasamak. Ala, agsublitan iti lugar apagwanwanawa ng bebot. Ay, agsublitan. Pinayaban kayo amin. Tada napatag nga bagak kata kayo. Kanya deta, Warden. At dasarkan nyo abang ko iti kapisira. Naramid kong ti plano. Kat idauang na kayo ni Pio. Warden, kano nga ipatungpal mi dayta plano? Intong bigat matlaeng. Wan Warden, Di kayo matanagan. Tada tao tayo ijay. Iso, tilok out tayo. Warden, masapul tayo nga rod tinapigsa nga armas. Sana parikot na ita. Itamot lang, Rabi. Adag sangpet nga armas, malipod ka dagiti koneksyon ko. Isungay sagana yon, dagiti bagbagyo. Agbaligi nga tati Warden, iti plan-planwenda nga aramiden. Gagayem di uliwan na denggen, tituloy iti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapaulwan. Agent 540! Insurat para iti radyo, ni Isagani Yalong Bolyeser, ken itimat direksyon, ni Mary Jane Castro. Technical Supervision, John Ligligen. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay,